mene to naglavačke okrenulo i na emotivnom planu i na fizičkom planu. Kako izgleda jedan proces i fizičkog i mentalnog oporavka jedne žene nakon radikalne histerektomije, kako si ti iskusila? Toliko se u poslednjih 5 meseci to brzo sve izdešavalo, gde sam ja posle histerektomije morala da prođem i jedan ciklus hemioterapija i nisam imala priliku da se osvrnem kao šta mi se sad desilo. I nekako sada počinje da se sležu i utisci vezano za samu operaciju, terapije, mene to naglavačke okrenulo i na emotivnom planu i na fizičkom planu. Telo izgubi tu možda fizičku snagu, ali kod mene se bar probudila ta mentalna, emotivna snaga. U stvari bila dovoljno snažna da nađem još snage da se izborim sa time. I mislim da je to ključna stvar za žene koje prođu tako osetljive stvari u životu, pogotovo žene koje prolaze i tumore i hemioterapije i različite operacije, a onda i ono što prođu u svom postporođajnom dobu.